अहानबदा मरुइबा पाउ Manipur University की वाथोक असी यंगशिननबा मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी मणिपुर लाक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गवारी सानखरे अमसोंग GST यावना नोंगमद चंगदब याद्रबा पोटलम सिंगी ममल हेंगत हंदुना मियामदगी सेल खोंगतकबी थबक चथरे हाइना MLA जॉय किसन हाइक्रे खुरुम जेरे STV पाउ मीटिंग ताबेरी वसिंग तराम नोकचरी होजिक पाउ सरोन पिजरी Manipur University की वाइस चांसलर अध्यक्ष प्रसाद पांडे सिंदोकदबनी हाइना मुसुन चंगसिलिबा खोंजंग असिना हौजिक ओहेलकलिबा Manipur University की फिबम असिगी मतांगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर प्रकाश जावेडकर गा टेलीफोन द वारी सानखरबा मतुंगदा Manipur University की फिबम यंगशिननबा मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी मणिपुर लाक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गा वारी सानखरे अमरोमदा हौजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी दा ओइरक्लिबा फिबम असिना एकेडमिक एटमॉस्फेयर दा कायबा पिरक्लिबा असि मखा ताना थोक्तनबा ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन ना शांतिगी ओइबा खोंगचट अमा यूनिवर्सिटी असिगी अकोइबदा चटख्रे खोंगचट अदुगी तुंगदा यूनिवर्सिटी असिगी ट्रैफिक आइलैंड दा लेबा वेटिंग सेट ता वकत मिफम चटख्रे खोंगचट अदुदा सेफ मणिपुर यूनिवर्सिटी अफबा समाज अमगी दमक लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी कंसी महिरोय सिंगी पुंसी कंसी एकोइ मणिपुर यूनिवर्सिटी नुंगशी हाइबा प्ले कार्ड सिंग सिजनखे तुंगदा स्टाफ सिंगेबा खोंगचट अदुगी मतुंगदा यूनिवर्सिटी असिगी ट्रैफिक आइलैंड मनाक्ता लेबा वेटिंग सेट वकत मेफम चटखे वकत मेफम अदुगा मरी लेनना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सोराम जीबोन कुमार ना हाइखिबदा महिरोय सिंगी यूनियन हौखिबा मेगी तांग कुनमरी दगी चंगसिलप खोंजंग न मरम ओइदुना यूनिवर्सिटी असिगी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अमदी वाइस चांसलर के ऑफिस थिंगजिनखिबदगी यूनिवर्सिटी असिदा थबक तौजरीबा स्टाफ सिंगदा चाउन खुदोंग चादब थोकहल्ले स्टाफ सिंग इनकम टैक्स फाइंडिंग तौबा अमदी अककनबा मतमदा थागदबा न्यू पेंशन स्कीम की मतम हेलकपा स्टाफ सिंग की मरक्ता अना अयक यारोकपा मतमदा मेडिकल रीइन्वर्समेंट चिंगबगी थबक थौरम सिंग पांगथोकपा यादना लेरे स्टाफ सिंग की तोलोब फंगदबना मपाल लमदा महेई तमलिबा स्टाफ सिंग की मचा मसु सिंग की पैसा थाबा ngमदबगी फिबम लाकले हौजिक ओइरिबा फिबम असि जून की 30 फाउबगी मनुंगदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना लोइसिननबा होनद्रबदे वाइस चांसलर ना मोरल ग्राउंड दा यूनिवर्सिटी असिबु कन्नबगी दमक फम थादोकदबनी इशू असि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओइरबसु स्टेट असिदा लेबा ओइबना स्टेट असिगी हेड ओइरिबा गवर्नर अमदी चीफ मिनिस्टर ना अखन्नबा मित्यंग चंगबिदुना अथुबा मतमदा वारोइसिनमा पुरकनबा होनबियो हाइखे University asi kaitharakkba regi mahiroi sing ki punsi mang kadawa akhoi isa sing ju akhoi not only the employee of the university but also as a parent of the society akhoi isa ju mayam athletic college ta sigi employee sing ki macha masu mayam tami masigi mi pai ba ma khoi ta sengna pharok ta bangandre sigum paikha gi kai gi saitheng mayam ma yai thorokpa giba da yai thokpa yana leiba sigum mayam sina kairak kadabu mayam si yeng kan da akhoi atuba meeting si pham kan da atuba matam da Manipur University authority namasi amicable solution nama thuba matam da purak piyo haibane karigumba jun kunthra baki manungda sigumba amicable solution si ngamdaba ta agari vice chancellor si akoi model ground da si university si kan bangam dawge nokta pham thadok piyo haibagi akoi resolution si su logjare GST यावना नोंगमद चंगदब याद्रबा पोटलम सिंगी ममल हेनगत हंदुना मियामदगी सेल खोंगतपगी थबक चथरे हाइना MLA जॉय किसन ngasi थांगमै बंद लेबा ANYTK जिमदा फिटनेस हेल्थ सेंटर हांगदोकपगी थोरमदा फोंगदोखरे MLA ना मखा ताना हाइखिबदा मियामदा फंगहनगनी हाइख्रगा मियामदगी ओइना खोंगतुना लेरे लालौबना सेल खाइरम बतोख्रबसु लेंगाक अमदी फमनाइबा सिंगनदी प्रजा सिंगदगी फोंगना सेल खोंगतले हाइरि तममदा मणिपुर लालौलुप मयामना प्रजा सेक्शन खुदिमक्तगी सेल खाइरकपदगी प्रजा मयाम की खोलाव अमा लाकपदगी अखोई लालौलुप मयाम सिबो प्रजा की अवाबने हाइदुना सेल खाइब लेपखरे हुजिकसे प्रजा की अवाबसे खंगबिदुना हुजिकना लीगलाइज तौरगा गवर्नमेंट सिना प्रजा मयामदगी सेनफम खोंगबली सेनफम खोंगबले हाइबसी कमाइना खोंगबल क्याबिदा हुजिक डीजल ममल क्याम हेंगली पेट्रोल ममल क्याम हेंगली मसी लीगलाइज टैक्स नतबरा हाबा अदुना गवर्नमेंट से चलाइनब ngमक्तदना मसी प्रजा मयामदगी पैसा खोंगोप हौरबने से आइना मसी गवर्नमेंट से आइना मसी वाफम से थमी
Mahakna makhatana haikibada lamdam asigi sanaroi kaya makoigi hai singba amasung mathau nabu sakhangbaga loinana yokhatpagi thabaksing chathari makoina lamdam asigi mingchat purakpa matamda pungning thogali hairaga makoibu hena hotna hanbada mateng pangbibagi mahutta rajniti tawduna makoigi punsi lamakhangda manghanbagi thabak lefaningi haiki China khalaga Chinada training tawna leiraga World Cup sida yaudoriba Brazil sana basta yaudor basta da sida hena matik chaba sana roje kai legisin Madura state government na magi incentive pi na mayam ko thagala khatharam ba base koi leiriba government si politicalize tawraga sana bada politics changjala bra haibagi pese yam chawa wangni Uripo Kendrigi Manung de Laiba Paunam Lining Thau Ising Jaiba Complex da kilowatt mangagi grid connected roof solar power plant amangasi Kendrigi MLA su oiriba Deputy Chief Minister YJ Kumar na hangdokre Thauramadu da Hana Minister oiramba Paunam Achau amadi Maniredagi Director L Manglem su sarukyaki Amaromda Singjubung Youth Organization ki building da su kilowatt mangagi grid connected rooftop solar power plant ama Deputy Chief Minister YJ Kumar na hangdokre Thauramadu Maniradagi Director L Manglem Organization ki President Santa Kumar yauna miyoy kya na sarukyaki Deputy Chief Minister YJ Kumar na paikhatlagliba Thaurang asigi kanaba miyam da khanganki Thaurang asi makhatana Kendra asigi mafam sing da su paikhatkigani haiki Aina mangiba mangje Uripok Aigi Kendra City Amamba Land ba Ado Aina Nasi Singjubungi Ladiba Ki Club Aduga Singjubungi Ladiba Imai Ben Alman Mayam Pramakta Aina Quite appreciate of the Sigi Daka Sigi Belusi Kambiraga Club Ki Saitigi Peshapu Toksaraga Sumaidon Haiba Power Plant Panbi and Mase Masi Aigi Maikidigi Damnat I Mayamda Tamjage masi yam pasina appreciate tawi sumai to na tawragadi ain gambada koi uripo ki jaga kudi maksida saukhat taba development tawdaba adu mafum amte leiroi kayuna da saukhat pa development taw ko pai base ai tomna aina khalaga hekta tawbungam baponate masidi leiriba laikai gi leiriba naharo imai ben alman namakta thawai yauraga masidi laikai da mudda ka hoi tawdaba yadi ena khalaga torokpa kando adu gumba matamdani Kano si porchi madugi success ho gadoiche Ngasi ayuk angan bada moregi Indo Myanmar Friendship Gate number 2 gi mafam singda auto rickshaw park toriba kangbuga mafam aduda leiriba hotel amadi lanai gari loiriba miyoi singi marakta gari khambagi matangda yenarapadagi gate number 2 gi mamangda auto rickshaw yauna makhal amattagi gari sing changan khidre yena baduna maram oiduna more bazar matam khara thonglo nakhi nakalani gi miyoi singa more police ki kangbu yauna wari sanakhi wari sanabaduda ngasi dagi tharaga numit mangani gi manungda technopol DCM Madi Mari Lenaba official Singyauna Nakal Anigi Miyoi Singapuna Wari Sanana Bahina Yanaki Gate number 2 gi maya da passenger puba 4-wheeler gari amata khamba yahan khidre Hotel Singda Lainana ba mi thinba lakpa gari singdi changhan bahain la yanakre Nakal Anigi Marakta Yanaba Purakpadagi More Town Mahusagi Punsida Hanjilakre Manipurda 50 micron yogdaba plastic fagat pagi thabak Manipur Pollution Control Board na leptana changsilakli ngasi su board asige environment scientist KH Tombana luchingduna city police ki kangbu amaga loinana BT road ki makha thangba dukan amadi temporary market ta drive chathakre drive adugi matang da KH Tombana sarkar na athingba thamkraba plastic praja singna sejanabiganu haiki na or Manipur government na 2017 gi September ki tang 20 notification ama thoktuna 50 micron gi makha da leiba plastic carry bag sing ase phagat kadabani masi sinaba aduga paisan ba punam ase thinge aduga makha da koina file oina pa lakh ama aduga madugi aduga loina na chahi ma jen piba mi jing group sing to kana district ayam loina bak Manipur da leiba sing je cover to gani koina kana to kan jida adu makha ta na koi betun dum chathagi gani paugi marak thatna tema break ama Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil chabiu karupati oibiu. Masida sunatana lucky coupon price mayam amasu like jari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani.
Movel Furniture Monsoon season ki oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahadani fu fawbagi discount pijari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari nasimag lengsin biraksi Movel Furniture Cooperative near Imphal College Chabada Hauraba Haksang Soktaba Bohagi Mustard Oil The Taste of Assam Distributor oining masingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakpa yagani Bohagi Mustard Oil Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbikhi aduga BCC dagi aina phangakhiba study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanakhi ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Break matuna taramnok chirezi makhataba pao. Oinam Kendrada Larik Tamninglaga Tambangam Daba Mahiroi Singi Awaba Kokhanduna Makoibu Makhatana Larik Tamhangani Haina Manipur Pollution Control Board ki Chairman El Radakishorna Apunba Mayai Kabachinjak Thingbalop Kainogi Chahi Mari Mapung Farakpagi Thoramda Haikre Thoramaduda Apunba Mayai Kabachinjak Thingbalop ki Chairman N Chanu Chinkai Hanbi Jila Parishad Member M Somananda Pradhan Yauna Miyoy Kyana Saruk Yaki Radakishorna Makhatana Haikibada Miyamgi Damakta Kathoklaba Matamda Samaj Asi Kanbangam Gani Mayai Kaba Nishat Tingnana Bahotnabada Ima Singi Chauraba Thogdang Lay Haiki Aigi Kendrada Larik Tamdaba non schooling drop out Chokli Hello, Husi School Lama, Central School Lama Lingabani, Chalibasahish de Hogani, I Lyre Wabigano, Aigi Saisu Larik Tamba Pangre Wabigano, Suksoi Swedana, Lyre the Masasing, Topper Divisional Soider Putoxagani Yana Rakishona, Karigi. Sarkar sida paikal scheme singa se praza yawhalam da baneba praza da haidok da baneba all the human beings masa masa ki duty masa khangaba matam da responsibility fixed over matam da ikoi afaba khunai ma afaba leipak ama jati ma di suksoi soidan oigani haibes de koi khange abo Tausem subdivision ki manung chanba Teguram village da ising ichaw na maram oiduna Ende village amadi Tamenglong headquarter ka samnaba hanging bridge ahum amang ata thokan khre hanging bridge sing adu Makru river da sabani hairi maduna maram oiduna praja sing da chaw na khudung chahandre Barak turel gi ising imaisu wangkhalakpadagi lofam amadi manama sing thaba mafam sing ising thumjin khre hairi Oinam Kendra gi manung da ising ichaw na maram oiduna awaba mayuk nariba miyoy singda Kendra gi MLA El Radakishor na chana thakna naba potlam sing yen thokre Tharamadu MLA Radakishor na haikibada haujik fawbada sarkar na pitharakliba cheng asigi mathakta mahakki maikaidagi angamba mateng pangduna darkar oiba nongmada sizinadaba yadaba potlam sing leiduna miyam gidamak mateng pibani haiki Ona thumbani maram basina mafam basida haujik fawbada ikoina haje ikoina yenjari base 480 family flood effect tawriba sing na sohol mafam sing da pangli base ekoi angamba thakta hona bane adubu Manipur Sarkar ki maikai dagi pirakli ba relief ki material sing asia sina kona ba ngamdaba maram di mafam asida ekoi jaga da sokone henjalakuna maram oidana aigi site gi MLA gi site gi hoji phawada cheng di sarkar na pirei aduga chini or se hawai thau thum se lainana ba darkar laiba sing adu aina aigi site gi pangba ya ba pangi Numit Marini Chubna Chathagadaba Juko Valley Expedition Tour among asi Speaker Y Kem Chana Yumnam Lakai Ladembi Lampak Tagi Lam Thakre Poire Itibalup na Sinduna Nupi Yauna Myoy Maudrana Sarukya ke Poire Itibalup ki State Secretary KH Nirmalna Mahusa Ladembi na Semgal Lamliba Mafam Singsu Yokat Nabagi Chatharapa Khongthang ama oina Juko Valley da U Pambi Sing Thabaga loinana Semgal Pagi Thabak Sing Paikhatkani haiki Idi Mahusa go ba saktam sing adu kahendana thamba mayamda khanganba adugi pandamda ngasigi ba pilgi khongsel ase chachabani Speaker Y Kem Chana naha oiriba singna punna thoklaktuna mahusagi khal yokhatnaba paikhatlagliba khongthang sing ase yamna singthaningai oi makhatana naha masing hena thoklaktuna mahusagi khal ngakpada saruk yahaningi haiki saliba timasi tikta kaidna nungai fana amadi Lebaki Manipur Iramdam Sigi interest ta Sagi Punna Kunamini Bajati Mayamasi
नुसी चानना लेमिनबीदमता मेसेज अमा ओइगनी हैबसेगी थाजबनी इम्फाल एग्जाम थानब सेंटर ले हाइदुना एग्जाम थानब तौरुरगा एग्जाम सेंटर मपाल की स्टेट सिंग द पिरकलिबसी यानिंगदे महिरोई सिंगी खंदुना एग्जाम सेंटर रीशेड्यूल तौबियु हाइरी महिरोई सिंगी ममा मपा मदी देसामन सिंदुना मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा एग्जाम थागदब महिरोई सिंगी ममा मपा सिंग फोंगदोखिबदा एग्रीकल्चर अमदी एलाइड सब्जेक्ट सिंग द एग्जाम थाननबा ICAR न लौबा एंट्रांस एग्जामिनेशन असि इम्फाल द सेंटर ले हाइदुना परीक्षा थाननब सेम सहालुरे एडमिट कार्ड लाक्लब मतुंगदा मपान की स्टेट सिंग द सेंटर पिरखिबनी महिरोई सिंगी खंदुना एग्जाम सेंटर रीशेड्यूल तौबियु हाइकी तसेंग मणिपुर की अंगांग सिंगी खल्लगा मणिपुर गवर्नमेंट की पुलिंग सिंखिनबिरगा हारिबे एग्जाम से रीशेड्यूल तौरगा अमुक हंदा ngसाई स्माइ तौना तोन तोन फर की सेंटर सिंग अतोप स्टेट सिंग सेंटर पीरे बंगांग सिंग सिगी येंबिरगा कोगी करेक्शन तौरगा अमुक हंदा रीशेड्यूल तौहनिंबगी अपामदु लेदना सरकार की पुलिंग सिंखिनजरी देसाम के एजुकेशन एकेडमी अफेयर्स के सेक्रेटरी देव दत्तना महिरोई सिंगी पुंसी मांगहन बिगनु अथुब मतमदा एग्जाम सेंटर रीशेड्यूल तौबियु हाइकी मोइना पिरिबा चॉइस तौवायना नॉर्थ ईस्ट की वैना गुवाहाटी शिलोंग अमदी इम्फाल सेजदा पिरब मतुंगदा मसेजदा सेंटर तागदौबा चॉइस तौजरबा महिरोई सिंग असि अखोई इकंग खौदना एमिका लाकु मतमदा अतोतोपा अरारापा मफमसिंगदा मिरोड कोलकाता दिल्ली असिना सिंगबा जगासिंगदा पिसलकपा मसिना मरम ओइरगा हेयांगसे तौगदब परीक्षा सिदा मसिगी चथोक चसिनदा खुदोंग चादब कया मायोंगनरिबा असि मसी लेरिबा गवर्नमेंटनाजु मियंग चंगबिरगा कमायना मसी एग्जाम से अमोहना रीशेड्यूल तौरगा तहनबे याब्रा हाइबदु अकनब मियंग चंगनिंग हाइता देसामगी साइतगिजु इम्फाल जिरी लंबी की सिनाम खुलमयादा अमुक हन्ना चटखिबा अहिंग नोंयाइदा चिंगनिंग खाइरकपदगी गाड़ी सिंग चटप याददुना पंदुना लेरुरे ngasi ayuk pung 10 makhairom taba matamda चिंगनिंग खाइरकपा मफम सिंग लौथोखिबदगी महौसागुम गाड़ी अमुक चटप हौखरे क्लास 10 अमदी क्लास 12 की परीक्षा मार्क वांगना फंगलप महिरोई सिंह पुगनिंग थगटपगी थौरम अमा थांगमैबन थिंगेल मरुदा लेबा लियोनली मेमोरियल कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थौरम अदुदा MLA जॉय किशन ANYTK के एडवाइजर टी रामू याउना मियो क्याना सरुक याखे महिरोई सिंह दा मना मथुम पीदुने कायखुमनब उतखे बोर्ड काउंसिल अमदी CVSC न लौबा क्लास 10 अमदी 12 की परीक्षा फर्स्ट डिविजन द माई पाकलकलबा कैराव बित्र खुलगी महिरोई सिंह द पुगनिंग थगटपगी थौरम अमा कैराव बित्र द लेबा कम्युनिटी हॉल द 10 स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी कैराव बित्र न सिंधु न पांगथोखरे पाउगी मरकतात ना तेंबा ब्रेक अमागा Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta ngaraba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule with changinis navio. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista chalabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Taj electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. MS Iramdam ki Laisil Aqua Project Private Limited Kabo Laikai Dolaland Dalaiba Ekoi gi factory da 250 ml 500 ml 750 ml 1 liter amadi 20 liters packaged drinking water marang kai nu phangbiragani naung nu puthok saba packaged drinking water asigi test kaw bo sungam ngam loi break matuna taram nok cheri makhata papao कुंभी केंद्र के MLA ना वहाँ के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेम खिबा किलोमीटर अहुमलोम सांगबा वांगू मनिंग साबल लाइकोल ताबगी लंबी चटनी यंगसिनख्रे MLA S बिरन हाई खिबदा कुंभी केंद्र दा मफम खुदिंग मक्ता चखत थौरांगी थबक सिंग चप मानना पाइखतले केंद्र सिगी दमक महाक न पुन्ना थोंग मानना चखत हनना ब थबक क्या पाइखलक प अदुना खेनब लेरक्ता बनी हाइखी लाइव स्टेज उगी दरकार ओइबा कम्युनिकेशन की दरकार ओइरकपा सिंग दरकार ओइरकपा मई की दरकार ओइरकपा स्कूल ओइरकपा स्माइन तौदुना लोइनमक दरकार ओइबसिंग असे
masi hojikti kendra sida yamna mamangdi sorok mapangi natana manung hanjinna bahawa haki lairiba singse masi koi kendra sida sap manana masi phangnabagidamata ayo lamdam madongi prajamana phungdorakpada matam sangna sembidana laklaba wangu maning sabal laikol tabagi lambi sembirakpa asi luchingba amagi chapchaba thodang amani haiki Ward number 2 asiki singya laikai asida amukta da ekoina nung haibase koi phangdrabani adubu nungsijaraba khoigi kumbi se or neighbor khoigi MLA mingwene panjaraba ja oja bir singh mahakna asiki matik phajana nung thabiba sigi damukta khoina amna harau phungdukjari Thobal Police Station gi manung chanba mafam amada tha asigi chakhiba tang tara nipal gi numidang pung tara mathoirom taba matamda phamungda tumduna leibi maunaha ama lekai adumaktadagi nupi angang leiraba nupa amana ijat manghanna ba hotnaram le hairi thogdo odugi matangda numit aduda Thobal Police da complaint tawkhiba leirabasu tangkunda FIR lokhatpa amadi haujik fawba maraleba miyoi fabide haina nupi aduna wakatlakle Manipur Press Club ta pangthokpa paumi sing onabada nupi aduna haikibada moirang them Sobha kauba miyoi aduna imungi mi leitabagi tanja lauraga mahapu izat manghananaba honaram khibani haiki Dakta ai chum police ta salaga ai report tawje adu bunga sibo da kan antana kenta ingona mating pangbira khibala iteba adu tasengna ai di tasengna leijada banena ai di moi da salaga haras moi kenta thaujabi de adu ai kaino ai ni tawduji World Cup yeng chalen mapuroi bel leitring timing sida ai ki kaji da sanga ga mana tawrije adu kitang mating pangbiyo habne ba ina moi da chalije nupa se tasengna ai hojing ma gi phangam thoba sairak tui matung ina ai ma bu phabiyo ma sairak phangan biyo Jiribam the Fongba English newspaper Manipur Chronicle gi taruk shubha mapok kumon thoromga mari lainana chefong asigi publisher Seram Herajit amadi staff single loinana Jiribam gi uchatholda leiba orphan home Gilgil children home da leiriba mahiroi singda athum ahau exercise book amadi pencil na chingba mating pikre Hyderabad chathariba All India Senior Ranking Badminton da India gi senior ranking number 1 Daniel Faridpu Mairaba Luwangna stretch set ta maithiba pikre District Administration Tamenglong na Nehru Yuba Kendra Sangathan Tamenglong amadi Kulumdoi Subasam Rifles ka punna sinduna International Yoga Day gi thauram Tamenglong gi indoor stadium da pangthokre Kuga Battalion Singhatha leiba Sam Rifles amadi Churachandpur da leiba Sam Rifles na Civil Society Organization amadi Mahiroi Singa punna sinduna International Yoga Day gi thauram ngarang Churachandpur da pangthokre Haujerabada mareba pau amukkanna Manipur University ki wathok asi yengshinanaba Ministry ki Joint Secretary Manipur da laktuna Chief Minister N Biren ga wari sanakre amasong GST yauna nongmada changdaba yadraba polam singi mamal hengat handuna miyamdagi sel khonggatpagi thabak chathare haina MLA Joy Kisan na haikre Hauji pau bagi oina ISTV na pijaba pau matang ashwada loisenjare midyang tabiri basingbo mukana kuramjari